yardı yıllık dedi. Tabii mesela belki gene uçlarımız var. Bizim әлеге вакытта 46 укусунан тик 4 һәм 5 билбәләренә өлгәшеп килә инде 17 укусы. Мен инде хәзер ошо укусыларны бәләкәй генә мәктәп исеменнән, дирекция исеменнән бүләкләр китәм. Бүләккә китаплар, китап әйтеләгәрәк иң зур, иң яхшы бүләк инде. Тем более инде укусы кеше. Менә матур итеп китаплар инде ошо китапларда укучыларга бүләк итәм һәм дә инде әйтәһе килә китапларны кайтка сатып бирмәсеннәр иде шулай бит. Уны кәштә яһап, кәштәләргә куйганнар һәм дә инде бу улардан булачак зур библиотекаларның инде булачак библиотеканың беренче китаплары килә. Был нигә куерлык һәм дә яхшы китаплар. Так. Беренче дигән. Урта сыйныф укучысы Рафикова Гүзәл яхшы укуы һәм өлгеле тәртип өчен бүләкләнә. Шундай ук китапның «Я познаю мир», «Страны и народы» диде. Так, 10 сыйныф укучысы Камаева Ирина бүләкләнә. Тугызынчы сыйныф укучысы Исламова Фидания бүләкләнә. Тугызынчы сыйныф укучысы Гиниятуллина Резида бүләкләнә. Так, 9-нчы сыйныф укучысы Ганиева Светлана бүләкләнә.
Amma bayramga kelgan
Yanıklarım, keyiklerim, niye buyup durağız? Koyan kayım. Dilali. Niye buyup söylüyorsun? Niye buyup inin gibi? Soğuyum eller işte. Kuşbayım, Allah işte bugün kıttırın büyük. Şuna bitti benim tüzem. Ama tahin fayda mı? Olmaz. Ulatayım, fayda olun. Allah olsun yaptan. Bunda umur ikken kuştum. İten hava yatar mı? Çok yatan. Sonra da tüm yapta kulaklarını kullanırız. Kuşbayı elledim yapta kulaklarım kırmızı. Bir tanesi. Ya birisi. Birisi. Bir faydalı. Yok fayda yok mu değil mi? Diklersen, babasından Minha bem mudando os altares, já não há buraco. Agora só você vai ficar aí, vai. Bahadır ikke yokumak batar bularmın ninde horur kutarıp baklarmın zaman yüklerin ninde durma şurlarına meni vakit her vakit asıktırhın ak günlerim satlık sesi her vakit satlık olsun Telegramı Rüyasının yağına undalar efendim undalar hep akılları Kımızdarga devamına telegramı yağına Barra huzurgızı Nasana olsun Yürü oturmamız
кино не будет. Электричество кончилось.